Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Samuel, Kapitulo 16, versikulo 7. Ngam kinuna ni Yahweh kankwana, di mo kitaan ti kinagwapo kan kinatayag na, saan nga iso ti pilyak. Ti pagbatayak, kat saan at ti pagbatayan ti tao. Kitaan ti tao ti akinruar alanga, ngam siyak, kitaat ti puso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manong Oscar, mabit man laeng, tadadamagag. Anya day ta, Alicia? Pudno ay ang nagbakasyon ni best friend ko a Joan. Ha? Ay, wan. Kasangsangpat na idikalman. At dayjay balay. Ay, makitak lang dayjay babae. Kadda-kaddalag. Nagawid gaya man, ngam dinak pa'y inayaban. Ado ngamin ti as-asikasun na. Kakuyog na jay boyfriend na. Anya? Ay, saan kami man amaragsakan iti dayjay a boyfriend na? Ay, taapay, Manong Oscar. Ay, makitam to, numapan kay jay balay, Alicia. Ay, kasla ex-convict. Anya? Mami, apay nga da kayo dito, Ruan. Aday bagakan ka, Joan. Mami, urayin na kayo ni Michael ijaunag. Kaya't naman ti makilangan kada kayo. Ngampimanaw kayo, mat. Agtugaw ka. Hala ni Mami, nakaserseryoso. Ipakat yung manantikin na prinsipal yun. Agistrikto ka talaga. Tadyak kayat jay inyawid mo a boyfriend mo. Mami. Anyamot day jayan. Di ka lang nakapilin. Adaritos na, napuno iti nagdadakkel at ato titakyag na. Adik samat. Mami, nasingpet ni Michael. Awan ka din ti sabaling agar-aram ken ka. Taday tati pinilim. Ay ayatan mi titunggal maysa. Anya? Kaya't minti agkasar, Mami. Si kalaangan ti awan asawa na kada kayong agkakabsat. Wan, 30 ti tawon mo. Ngam saan ka kumamot nga agap-apura makiasawa ah? Pilyam mo't dyan nasaya at atao. Anay. Nagawid ka gayam, di mo pa imbagbagaan. Ay, kadal kalamot akadal. Ayan nga, jay boyfriend mo. Nagko na nga da boyfriend ko. Di ka man. Apay nga ilamang mo kanya. Ayan na. Kaya't ko amam mo. Babe? Iso day ta. Wan. Babe. Oh my katayam amu ka. Babe. Iso ni Alicia. Diyan nga istoryaan kan ka a best friend ko. Hello. Michael tinagan na. Hello, Michael. Hi, Alicia. Ala, umunag tayo, tag-merienda tayo. Babe, isaganaan na kami man iti meriendami kin ni Alicia. Sige. Anya ti kayat yo? Friend, anya nga iti trabaho dya boyfriend mo? Chef iti sikat a hotel. Talaga? Impasyar ko dito Tapno kasarita na dagiti naganak ko. Agkasar kamin. Sure ka, friend? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Kasanumot ngamin. Napuno iti tato, ti bagina. Kan nagmaskulado. Apay ngagpapada kayo iti kapanunutan dito'y balay. Saan basta-basta ti pamilyayo, Joan? Mabigbig-big dito'y lugaryo ti pamilyayo a religyoso. Ita, makiasawa ka iti kasta a klase ti tao. Friend, nasingpet ni Michael.
Sigurado ka? Wan, apay ko mga isagmak ko tibagik ngay. Sa bagay, maibaon-baon mo. Angam, kaya't nga rod, dagiti naganak kan kakabsat mo para kan kadayta alalaki. Michael! Umay ka! Tagsyat ta! Ah, saan ako niya gininom iti arak, bayaw? Ay, wan gaya man ya. Ay, bayaw gaya man, tirumbang nga iyawag ko kan ka. Umay ka di. Importad da ito inuman ta. Inregalo kanyak tigayam ko. Ha? Agtugaw ka, tagsyat ka. Aha. Mabitlang. Bayaw. Saan ka talaga nga gininom? Pasensya ka na. Si kakit di mat. Nasingpot ka launay. Insarden kong taginom. Manipod nam amok ni Joan, bayaw. Os? Oh. Kasta akmat idi, bayaw. Idi agar-ar makpailaan kan ni Macy's ko. Insarden ko mat tinaginom. Ngam idi nagasawa kamain. Sige manan. Napudno akin ni ading mo, bayaw. Nagkariakan kwa na. Ajak kahit apirjen day ta akarikan kwa na. Ay, unay ka. Makapakatawa ka mat. Oh, daytoy. Padasam daytoy estate side a sigarilyo. Nga intad kanyak ti kumpare ka naggapot Amerika. Ha? Ay, saan akmatanyag sigarilyo, bayaw? Anya? Wen, amin na bisyo, tinalikod akon. Ay. Amangan no italaang dayta. Tada ka dito'y teritoryo me. Ang amintun awan kan dito'y. Bisyum aminan. Ha? Ay, saan, bayaw? Talaga ang nagbalbaliw akon anamin pinsan. Babe, nagkapwam itay. Birbirukan ka. Ay na, naging inistorya kami laang kinimanong mo. Aw-awisin lang nga ginom. Ay, talaga aday tse amanong ko. Impluensyaan na kamanan. Ngam, saan akmatin nga gininom? Ingkarikken ka, adya kon ramanan ti arak. Agtong palak iti karikken ka. Rumbang laang ang. Di ka madanagan, Joan. Ipaikat kunto pa iti tatok. Tapno, sanda ka akan tiyawan nga ex-convict ti boyfriend mo. Aramidam dayta? Sige man nga rod. Hello? Hello, Alicia. Umayak ko madita balayo, friend. Domingo ita. Awanak ije balay mi. Nag-date kayo ka ni Tatuan, a BF mo? Adda kami dito'y simbaan. Dua kayo? Wan. Iso tinangawis kanyak amakimisan kami. Talaga? Mapankalatan ije balay. Agawid kami matla ang kalpasan ti misa. O sige. Ala, agkita tantulangan inton maminsan. Nana, kasla nasingpet mo't iti panagkunak jay boyfriend ni Joan. Nagagatmot ket di. Kabayatan ti kadana diti balay. Tumulong mat kadag iti trabaho ditoy. Aglutluto. Isupay taginaw. Oh, makita yo, Nana? Ay, jak lang amin kayat jay nagado at atuna. Da kayo mat, At Nana. dapay aritos na. Nasaya at mo't kit di, Taim pakita na tipudno akin na siya sino na kada kayo. Sa bagay, kan maysa, naalumamay ti panagsasauna. Talaga? Ngam, saan tayo nga amo, noan niya tipod no akinatao na. Apay, Nana. Kaslamot ngamin kriminal. Gaputa, imbasar tayo iti tatuna anagado. Ang, kitaan nyo man, Nana. Inawis na pa'y gayam ni Joan ang mapanda makimisa. Ay, uray pa'y. Jack pa'y la kumbinsido. Michael, no kayat mo nga ikasar ti best friend ko, bagbagaan ka nga rod.
Sige. Tapno mom, medyo agdwa-dwakan ka ni auntie. Ti inana. Apay nga minta nagpatato ka. Ay, nakabutbutan pa'y dagita tatum. Idilaang da ito'y. Wino, idi pa ilang da ito'y atatok. Saan ko pa lang amu idi ni Joan? Ngam amom ka di. Ni Joan, tinagbaling yung inspirasyon ko tapno balbaliw ha. Talaga? Wen, ken, kayat ko matin nga ipaikat da ito'y atato. Nasayaat mo't. Kat, talagang agkasar kayon? Ay katwan ha. Mabalin ka di si kati bridesmaid ni? Siyempre mo't Agyaman na kiti palakad mo kas may sa agayam. Ngam, ikarikan ka. Jak to baybayan ni Joan. Saan to nga tanga agsag-aba da itakabsat mo? Iti sidong da pakiasawaan na. Ni Mami at talaga. Addakan dito'y simbaan. Kastakit din ti bagbagam. Binagbaga akmat ni Joan. Talaga nga ay ayatan na da lalaki. Awan ti perpekto a tao, Mami. Tikid daw ko lang. Kat saan na ko masaksaktan ni Joan. Kan agbalin a responsable nga asawa. Kan ama dagiti agbalin nga anak da. Nana, kumusta kan? Ne, si kakadiday ta, Alicia. Wan, Nana. Di na kun mabigbig aya. Mabigbig ka balasang ko. Iso na laeng, tasaan una yun analawag ti panagkitak. Pasensya kayo, Nana. Jakon makabisbisita dito'y balayo. Tabi si ak iti trabaho. Kasta ka di? Wan, Nana. Di magasak lang ita. Takayat kayo ako mustaan. Ay, nasaya at man, ta nakadagas ka balasang ko. Wan Nana. Kat ni Joan ngay. Kumusta dan iti asawa na? Inal daw nga umawawag ni Joan, balasang ko. Ngam ni manong na ti makasarsarita na. Ta, jak unay mangeg no iti cellphone. Ay, Kat, agbakasyon da? Isumot ti kunana. Kumusta dan ngay ka ni Michael? Duan ti anak da. May sa babae kan lalaki. Ay, imbag man? Naragsak damot siguro Kan addan bukod da balay, balasang ko. Kayat na asawan. Nasaya at ni Michael anak ki asawaan na. Uray no ibagbaga tayo an napunno iti tatu ti bagina. Babe, si kanti makaamu amang isagana kadagiti alaan tayo ije probinsya ta si kaswak dagiti ubing. Wen babe, di ka madanagan. Siya kunti makamu kadagita. Di mo liplipatan nga ikarga ije lugan di ipasarabok kini Mami Gumura day jay no awan pasarabo na. Wen, amok. Kan siguradom anatal gadye lugan nga agbiyahe. Isak pa iti ko namat. Jakmat kayat ama isagmag ti pamilya ka. Rabi ka manan anagawid, Oscar. Italang mat. Iso apimanaw ti pamilyam. Gapu iti da ita abisyom. Mami. Ad-ado nga min ti oras kan panawon mo nga gininom. Gam ti oras mo iti pamilyam. 5 atawan sipod pimanaw ti asawam. Pati dagiti anak yo. Ngam, di mo man laida malagip asinukon. Ay, isuda ti pimanaw. Suda ti agawid Dayta, ti kapanunutam asaan akayat di asawam anak ko. Ay, wan gayam, agbakasyon da Joan. Di mo mo't ko maipakita Dayta kasta pa nagbarbartat mo anak ko. Kababain iti bayaw mo. Awi sakto pang aginom. Ay,
Nabanog kami iti biyahe, mami. Nakaturog pa'y dagiti apo ko yun. Ay na, sapay la ko matamariing dan, tapno agay ayam kami. Wen, mami. Maragsakan da nga umay ang bakasyon dito, eh. Nilakay mo ngay. Ay naisimsim pa na dagiti gamit mi. Kan dagiti kargami, mami. Nasingpot matla ka diti asawam. Da kayo ti makaamu amang kilatis kan ko na, mami. Kat, dagiti tatuna, adda ka dipay. Impaikat nan. Ay, gayam, ni Manong. Adda manan ijay nga agin inom. Anya? Ay, uray mamin ano abagbagaan, aginom latta. Mami, pudno ka di asininaan ti asawa na? Wan kasano? Inumot nga inom. Unay matan. Imbagpay nga rod ti asawam, tawan bisyo na. Ay na, mami, idi barupay, ado kanumot at ti kalukwan na. Iso nga rod anapun no ti tato ti bagina. Ngam siyempre, idi adan pamilya na. Nagbalbaliwan anaming pinsan. Oh, mami, inayadom ti magna. Naku na ngamin kanyak ni Joan, nga adun adara sa naidogmam ka. Uwan barok, awan mo't kami ni Manong mo akadwak ko maditi balay. Kanayon kami na pumanaw, taawisan mo't dagiti gagayam na. Kaasi kayo mat no kasta, mami. Umay kayo lang nagnay di balay mi ni Joan. Nalaway jay, kan adapay katulong akadwam. Jack mo't mabalin a basta panawan da ito'y balay. Umay kayo agbakasyon mami. Nagsayaat ka, barok. Nasingpat ka mo't gayam a tao. Ni mami mat. Talaga marigatan ka na magna. Mayat sano. Igatangan ka langin iti wheelchair mo. Nabayagan nga ibagbagak da ita ka ni Manong mo. Da kami langin kini Joan ti kumatang paragan ka, mami. Ay, agyaman ak barok. Agyaman ak unay. Bayaw. Umay kagindi, taginom ta. Saanin bayaw? Inawis nakmanin idi. Kat nagkadkad akon kan ka. Iso nga umay ka. Di na ang matbabainan ita. Pasensyakan bayaw Talaga adya ko naging inom. Anya. Kita ti pamilya payaw. Naragsak kami. Tawan bisyok. Namsi ka. Ada bisyom. Awanan ti pamilyam. Pinanawan da kan. Bayaw. Nga rod. Kuday ta. Di pa kalidayak unay. Bayaw. Agbalbaliw ka ngaminan. Awan tinasayaat nga itdan kan katibisyo. Sige. Bayaw. No ikatum dagita bisyom. Sigurado bayaw. Agsublintukan ka ti pamilyam. Tipudno a kinapintas, wenno kinataer, ket adda iti kaunggan, saan ket nga iti akinruar alanga. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.